Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih fokus lagi Bapak Ibu, karena ada suasana yang tidak terduga. Nak senikah pas selesai acara ya nak tak live atau ngi kasiwa. Yang penting ero anak-anak yang ketawa na wona aja na mulai cek yola tawa na pacar mai siapa tecama. Boleh selawat Bapak Ibu sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Makasih. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita hormati Ajuran Merbita Bapak Camat Belawa yang baru saja menyampaikan sambutan dan arahannya kepada kita sekalian. Yang kita hormati dan semoga dimuliakan Allah, Gurta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Belawa, beliau juga selaku pengurus di Madrasah Asadiyah, termasuk di masjid kita ini. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Belawa beserta seluruh tokoh pendidik yang sempat hadir, Popo melebihkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para unsur pemerintah setempat yang sempat hadir, para imam dan pegawai syara, para panitia dan pengurus masjid, dan terkhusus ibu-ibu para majelis taklim. Ibu, oh ibu, aja nama tepung mana yang asal nama majelis taklim tawa. Tadinya saya sudah persiapkan minta catatan nama dari adindaku Ustaz Arif, tolong catatkan majelis taklim yang hadir. Ternyata yang diabsen oleh Bapak Camat kurang lengkap, lebih banyak yang disebut oleh Bapak Camat dibandingkan catatan yang saya terima. Jadi saya khawatir kamana diutepui nama kecek-kecek hati ki nama jubaru abu dicicil topah. Jadi barangkali semua yang disebut oleh panitia, semua yang diabsen oleh Bapak Camat, semuanya seluruhnya para majelis taklim saya hormati, saya muliakan.
baik yang memakai baju seragam dan yang tidak memakai baju seragam, saya hormati semua. Baik yang seragamnya sudah lunas atau masih ada yang dikredit, saya doakan semoga cepat dilunasi. Amin. Berarti mega cicil, insyaallah. Baik Bapak-Ibu sekalian, Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena nabi facapurang. Betul? Tapi alena tu nabi famulang. Nabi famulang, nabi facapurang. Famulang ni bicara nama nasai. Facapurang ni bicara nama nasai, famulang ni bicara nama malinrungi. Ia kelahiran ni melo i cerita Bapak Ibu, ia tu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena facapurang, tapi ko hakiki melo i bicara alena famulang. Bahkan bukan hanya beliau pertama dari kenabian, bahkan beliau adalah pertama dari seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika. Agana mula-mula ri pancaji pole ri alim labina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam risinina sewa-sewa. Maka dia guru tak yang itu tajanna, ya tajanna Nabi tak. Yang itu biasa tamaril salawa, nurun fauqa nur, lengin nurun ala nur. Tajanna pungalatala na kena, ya nurun fauqa nur, tajanna Nabi tak. Yang mula-mula na pancaji puan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, Ibu, ia rotajanna Nabi ta si puasangnya nuru Muhammad na taroi pengalatali ruwatakalena pangulut ta Nabi Adam. Mate pangulut ta Nabi Adam lecce sirianana. Ia rotajannya. Dalam Tanwirul Qulub dijelaskan begitu. Dia na fahaja ti lecce rotajanna Nabi taruh. Termasuk sare-are egana Nabi furai mak di bola tajanna nabitta nur Muhammad riwatakalena. Pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu sekalian, maga carana pengalatala palahirangi toripojinna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero tajanna nabitta nur Muhammad de ena faja tilecce na taroi pengalatala riwatakalena sedie kalolo makasinya ampena makanja sifatna monroi ritana Mekkah si puasenge Abdullah na fuambo ni matu Nabi tak ye yana tu nang kapakutanana tu pandrita riolo tak Bapak Ibu maka tega yolo ifancaji Nabi tak ga nambokna. Ibu, ko idik kira-kira lai tanai maka da kenreyolo ifancaji Nabi tak ga nambok na pasti jawab tak maka da pasti ambok nama tu fa ambok na puanai. Betul? Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan yolo Nabi tak ifancaji nambok na, deto na marigaga ya katani pendapat agar na mariolo tajanna Nabi tak. Yero tajanna Nabi taro na fatami pengalatane riwatakalena pangulut ta Abdullah. Dan menurut sejarah Bapak Ibu, Abdullah pada saat Allah Subhanahu wa taala masukkan nur Muhammad dalam tubuhnya, maka semua yang melihat Abdullah pada saat itu tertarik. Barakat tajanna Nabi ta engkai mak dibola riwatakalena. Termasuk diantaranya beliau pernah berjalan melewati seorang wanita
si puasangnya Aminah. Nah findok to si matu Nabi Ta'iro. Namun Aminah ketika melihat Abdullah lewat di depannya juga tertarik. Mungkin keberkahan daripada Nur Muhammad. Apa angkani tamat tapa macaya riwayat kalian pangulut Abdullah. Dalam sejarah Bapak Ibu, ketika Siti Aminah melihat Abdullah, ada sesuatu hal yang beliau lihat yang tidak ada dalam diri pemuda yang lain pada saat itu. Maka dia datang bertanya kepada tomacana Yahudi. Maka dan kajewi takallolo lalo rioloku mapakwe modelekna, mapakwe bentukna, mapakwe tanjak-tanjak neng kawita matapa kuwatakalena. Menarik Ibu. Menarik sekali. Ternyata jawaban orang pintar yang dari kaum Yahudi tadi agak nafau. Ia ku si cocok ia tu bicaramu Aminah si bawa lisak na ye kita ku ia na tu matu burane melo lai file mancaji ambok na penggawana Nabi. Lantas apa jawaban Aminah Ibu? Lebih menarik lagi. Ternyata Aminah ketika mendengarkan penjelasan orang yang dia tempati bertanya tadi, agak nafau. Yeko Abdullah melo rifile mancaji ambok na Nabi pacapurenge, iya melo to sikak mancaji indok na Nabi pacapureng. Sehingga menurut sejarah Ibu, Siti Aminah joka mak duta ripangulut ta Abdullah. Alena mak duta iburane. Pertanyaannya kira-kira kau belawang kamu kajajah makoro. Ibu, angkamu karo kira-kira 4 juta idi tomatoai mak dutanya anak tak makun reyeri dia burane. Ibu, dia pagagan ang kakajajah ko belawa kapa? Coba. Kalau dalam agama si tonga-tongana tidak mengapa itu, Bu. Ya mungkin ada kita orang kita Bugis ya termasuk di kobola belawa kang kental ada tak. Tapi komelo lai falari ko agama de itu na marigaga makunray madutai burane. Bakai komegangi dui na makunray na burane de na marigaga le na madutai urane ale na toppen re kang dui balanca. Ibu pada dena tu tamelo ke apa? Yang penting tabe, yang penting sompana mahar. Ya, pak lengi tu di balanca, di papenre lengi sompah. Yang penting mahar tete iburane malangi makun reye. Papa kalebih natosi tu agama rimakun reye, alena yala sompah. Tapi urusan lamar melamar, urusan uang belanja, dia merigaga lagi bicara ya roh. Kalau di Indonesia ini yang terkenal itu Sumatera, bagian barat, Padang. Kebetulan saya lahir di Sumatera, di Riau, tetangga dengan Padang. Joko masikola mak ya kusengka, wak bene kwa mesangan Pak Camat. Saya, tobone asalana tomatoi joka sompok komero Sumatera, Riau, Jambi. Ya monro kak ko sengkang sejak ya tahun 90-an sanawiyah letuk mako ke lebih nak 30 tahun. Sejak kecil saya masih ingat di Sumatera itu bagian barat Padang mak kunrei mak dute urane kunrei. Tapi iko sengka biasa ka kajajian lemi bahasa tak ini to sengkangnya. Ya koma kunrep penreka ngi di balanca burane lengi bahasa angkaya sayitam menre tayitan no biasa yang kali ngairo agaga Ibu yitam menre tayitan no angka boting makutana tawe siaga di menre na 100 juta ya pisengi di
to egai diiklankan, tapi telusuri Allah dari 100 juta itu arwah fulona juta duina mana mi makun reye 20 bawa juta duina burane. Makre kongka kajaja makor wadiga wadig magina de namu 100 juta duina mana makun reye de meriaka. Sama dengan Aminah ini tertarik melamar Abdullah karena mendengarkan penjelasan dari orang pintar yang beliau tanya. Maka dia tuh Abdullah kan ciri-cirina meloli file mancaji ambokna nabi facapurangnya ambokna ponggawana nabi. Berarti pemikiran Aminah nigi nafo bene Abdullah yetosiro indokna ponggawana nabi. Maka beliau tidak melewatkan momen itu. Beliau yang melamar. Bukan main ibu. Ia ko idi mancaji tomatuanna funggawana nabi. Caniaga kira-kira lebirang. Betul? Tabe kepala desa na bawang anak na tahu. Kepala desa. Ondoran nutta riota idi tomatuae. Biasa na modega gamakutana macarita toki. Misamo kepala desa anakku. Biasa nih maka tahu igat tanengki. Ibu, tabe iya kung katumato cerita keberhasilan na anak na tapatonga bawa nih ibu, wah tapatongan nih, tapatongan. Maga iya tu ya sangnya tomatua marenu to hatu parasata iya kung kana tak matuju laleng. Betul? Maka tapatongan nih namo taisangnya ro ceritana tawe tomato aja bawa ni tamisangi ya kepala desa tuan aku napi tu wisa padahal mitana taisan nai aja tau sita kada igat tanai ki apa sama na tau sita ini mafadiati makoro si tongat-tongan na perasaan na to si puasangnya tomatua ye kongka anak na ya dena si cocok si bawa ini nawana biasa kati jok kalau watal lo temurang sama na dega garupan na yero onro sirina. Tapi ketika ada anaknya mat 7 laleng tapatongan kode na aja timat cerita apa lagi na reko ini lay jelo mancaji tomatuan na ponggawana nabi Sayyidul Anbiya. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Tabe Bapak Ibu, saya barangkali di awal-awal ceramah ini kecedek kowe melolai gali hikmana. Maka kira-kira magiro na Abdullah na Aminah ye duai tahu alena lai file rifuang Allah Ta'ala mancaji tomatuan na nabita. Kan dalam beberapa kitab itu termasuk Ar-Rahiq, Al-Maktum, Basufi Siratin Nabawi karangan Nagur Tashe Safiur Rahman bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pilihan, bukan hanya beliau dipilih tapi abatiranna atau ditapi ritanda rifilena fuangnya. Berarti Abdullah dan Aminah ini juga termasuk pilihan. Egana buranilai saliwanna Abdullah magina alena rijallo mancaji ambok na nabita. Betul? Egana makun relain rimakkair watue saliwanna Aminah magina alena rijallo jajan nabita. Kira-kira agak kelebihannya ye dua tahu. Ternyata Bapak Ibu, dari sekian banyaknya akhlak yang mulia yang kelak akan diwarisi oleh Rasulullah itu bermula dari 2 orang ini. Abdullah engka sifatna makasim malabi, Aminah makoto. Makanya wajar ya komelo ima cerita ampe tawe nomor di nabita. Mage Abdullah ambokna Aminah indokna tau kanja tau kesing ampena. Tau kasih sifatna. Urasa ye agagai nafak guru ki pengalata lama pite nafak guru ki pengalata lama pilih iya ro Abdullah na Aminah lai file ma jajangan nabita nasaba akasingan na ampena akasingan na sipakna seolah-olah agurung waddi laylolongan makada baja sangadie yeko angka aga-aga muelo mufitte alai todok mamulang ampena sifatna agamana mufitte yaro agagai agi-agi
Melo mapite kepala desa tahu, melo mapite bupati tahu, melo mapite gubernur tahu, melo mapite aja lagi melo tapite mapite caleg mapite, termasuk mapite calon itu. Ibu, pertanyaannya kira-kira ya kongka mak duta ya anak ta agana yolo ya kutanang ampe naga ya roto mak duta atau di menrek na. Ibu, kutaneki kira-kira kongka mak duta ya anak ta agana yolo tak kutanang ampe naga sifat naga ya ro wurani mak duta atau jama-jaman na. Hah? Akada bawa ni jama-jaman nah si bawa di menrek nah, betul. Dulu saya pernah imam desa ya 3 tahun, malewa kak terima duta, malewa kak mak duta anak kampung ye ko engka mak kunrai iterima agi sana urani iterima dutana tapi indokna tak biasa tak petik-petik mesu makutana agana nak kutanang jama-jamanna di menrena aga jamanna ya rumah riolo waktu karo dewi sangi makoke makade berubah nih ga ya ko makade tawe guru nah cucu si matu guru aga, betul. Canatoga guru honor kontra dosen moga ya ko makade tawe guru pangaji tapa biasa makade ai marakko aro nasa marakko guru pangaji padahal kamato tu kasih gajina demi na mega ye ko ifalanta matu ya romarakko na ulepengang kaletuki aga jamanna sopiri oto kanjak mo kana falari aro dena pa ti cucung ye ko makade tawe oto dompeng na semalempo ya kira-kira aga na foji set di marakko lanta malempo ngeng kana falanta coba cuma biasa mi madale anak na si komo na falanta na duta tingka mato maduta Irona puje pak kantor aga non remajama sisana salah kantor bahaya wakade perpasi kantor aga perpasi persatuan Pak Darosna Indonesia jadi riolo itu tak tingkai ro walau alam sekarang termasuk waktu nama pilih caleg tahu ibu agana yolo iro leyak kutanang ye kong kamin reki bolata gola naga lifa naga lisampelok naga ye ko yena ro kajajiang ye dapat aja nata rangi ro tatodo mage furani tala bagiat ta mariolo ye dapat ye ko makade anggota dewange na pura je muala mariolo itu makanya itu ni 200 bawa cebu kada iya na tu kali banyak mamiliar hatu diku capu agi melo lai fitte ale todok mamulang agamana ampena sifana insyaallah deta sajan renu mapite apalagi tu terlebih dalam pemerintahan cocolada nasanya denre alena peta camak maka dah aja nasabari pilihan yang berbeda naloki si bombe apalagi ye melo calo ke Wajo alhamdulillah putra terbaik Kabupaten Wajo yang tagline namanya pun pada mui sedimi bahasa Arab sedi bahasa Ogi ya koi melo ki mak bahasa Ogi pamase loi pak bahasa Arab Ar-Rahman jadi pada moy betul iye agagai purataroki kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tuzillu man tasha
yang diangkat, diturunkan, dimuliakan, dihinakan, itu sebenarnya furani elo ulena pengalatan. Berbeda pilihan tidak mengapa. Yang tidak boleh itu ye koto si bombe ma bali bola toko si bombe masih kampung. Waktu pemilihan presiden kemarin nih negara teles poji ngatu ke rumah riasa angka ki idi Allah dia pernah makasing Asia mu si kak daun itu biasa iya si kak daun di tata jamoy matu tata jamoy maka dia gangare mancaji menteri pura rusi Bali betul ketika berbeda pilihan maka disitulah si tongan-tonganna datang satu syariat dalam agama namanya istikharah. Iya. Apa itu istikharah? Salat untuk menentukan pilihan yang terbaik. Iya. Insyaallah ia kolei jamai sebelum matinro nainapa tomatalabiku lonai falen ulue lay baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa guru tak ganiro lay tanpa angka lungunge na patomatinro biasa angka patunjuk na birap pengalatala liratinro. Ay cuma biasanya tawi kufuran itu terima aga-aga mawewe ni istikhara aga na manasani je betul ibu oh ibu di Belawa ini ya Kapoto Panrita kamu bibaraka nero gurta saya yakin itu maka insyaallah untuk pilihan yang terbaik pasti Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita bimbingan ya baraka nero gurta ya yang jelasnya petunjuknya agama erona ale tok dok mamulang ampe makasih sifat makanja fada Abdullah na amin lai file mancaji tomatuan na nabita karena akhlak. Oh ibu pertanyaannya kira-kira aga ampena Abdullah namana nabita aga tosi sifatna amina namana nabita apa iya tuh ampena nia sifat foleri anak ide itu nama bela foleri senge ampe sifat tomatwa dia nama bela eko istilahna tomatwa tariolo itu buana kalukwe nariko buangi dia nama bela fole fonna betul mabela mo tu fole fonna nariko lantai artinya itu ampena anak dia nama bela fole ampena ambokna ampena indokna. Jadi dia itu nasi pato engka tomatwa podangnya anak-anak iga ngare namana iya anak-anak iga namana iga indok masa indok na bali bola na melo namana dia nama bela pole kotu jadi rumusnya itu idi isi posangnya tomatwa eko melo ki minta ampena anak tak makanja sifatna anak tak makasing idi yolo tomatwa amboe indoe pakanjakis riasenge ampe apa dia nama bela hulu ya ko makada ki matu ya makanja ampe ko ambo nama kasitu sifatna parisa ampe na nenena pokoknya kana mana pole kotu ya ko pura penjahat riolo nenena yang katopo na mesa mana ya ko dina toba dia nama bela total biku. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui akhlaknya oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim itu tidak menjadi satu hal yang mengherankan. Kenapa?
Karena memang Abdullah Aminah itu orang dipilih oleh Allah dari sekian banyaknya orang karena dari segi akhlak. Abdullah tau kesing, Aminah tau kanja. Aga sifatna Aminah makasing maturu. Ibu, ya komelo ki macarita aturu ketaatan nomor sedi nabita. Mage wasangi nomor sedi tawi jamil lisa suruga baka femali tama suruga nabi-nabi mak dioloi kode pana tama suruga nabita. Tapi ternyata biasa mupa boro-boro bitina nabita nataru sempajang sebagai wujud ketaatannya kepada Allah. Magai indokna namana Aminah makunre maturu. Kita bisa bayangkan ibu, Aminah itu saking taatnya kepada suaminya Abdullah, itu diterangkan dalam sejarah. Ye ko si depei si liurang ye Aminah si bawa Abdullah lakaina. Namo maga tekona Aminah de season na melo makbokori lakaina Abdullah kodena permisiolo. Namo maga tekona dena melo makbokori ambo ada na kodena permisi. Jadi na kebi lakaina Abdullah matakoka seding. Macina kak makboko tapalalo kagah. Ye kodena ipalalo namu maga tekona dena bokori. Ibu, kira-kira makku mato kira ku boleh. Jujur pak majelis ta'lim belawa. Angka anekdot ya cerita ulama-ulama dulu, tapi setengahnya makasih yala anu apa bunga-bunga na tongang. Ya rogari idi makun reye ye koti ma yala lomo ki rilaketa insyaallah ti malomo yero lak anak ye kong kamakun re ti matojo ko lakenna matojo ro anak. Anekdot ini, tapi memang mega pakajajangir. Makanya kutima patada lima laketa aja lalu tak sampiang, aja tak sampiang, mata koka, boleh madarus mata koka masasa, mata koka, capak na melo matoi, monrodara ki rawani tabe biasa matojo anak, bonga-bonga na tongai. Iya, aja tima sampiang mata koka. Ternyata capak na selesai mata aja majamanya. Nah, kototo tak monro dari ruannya ibu bahaya. Matojo dan anak pembangkang. Tapi kalau kita kasih kuma patada lima bapak sisa gatang lima na tapat tujuh. Mati makarau bapak nang kemu sapai. Biasanya itu imbasnya itu ke anak. Iya. Makanya itu burane ko macai pak tak dampak itu ko macai ki iye kota itu matojo emak nero wetue ajak lalu telepon roy. Iye kota telepon roy riwet tu matojo na bahaya. Imbasnya nanti ada anak laisure lewat lo timureng. Bayangkan ibu sampai membelakangi suaminya, dia izin kepada suaminya membelakangi. Loba maboko. Ye ko megangnya kat tililek nak berang. Makanya dalam agama itu tabe ke masjid saja itu seharusnya wanita ini izin dengan suami ke masjid. Cuma idi lakaye ye ko tafalalo ibene tak lo botingnya tafalalo ibene tak lo fasae dena sipato nariko millo ising ibene tak lo masige deto tafalalo
Ironi menyedihkan ye kong kalakai na palalo benena lo fasae na palalo benena lo botinge tapi dena palalo imakun renna jok kamesigi. Artinya Bapak Ibu, dena marigaga yero nareko angka agaga madece melo lay jama pataratei izin termasuk sedekah. Ye kodina laketa, ya duina laketa Ibu melo tas sidekang dena sipato angka foleri pallawa ngeta mas sidekang rudina laketa ye kode ta podang yolo kecuali ye rodui fura nak berak koidi apa ia tu makun rekod terima di ko fole laken na Ibu duan rupa tu pun sina imagi makada akatan ngeka jagai ngeka yare ganalame meki makanya ko na fatarimeki dui laketa tanayolo panasai talanga gaye atau tasuro mak taroi ya ko na suro mi taroi ajak lalo tasidekangi apalagi meloki makamajar ngindra narekode ta podangi dena wedi Ibu kira-kira kamu aku roko boleh na fannaser ko yalangi di ko ambu anana maka ada talanga gaye atau tasuro mak tarui di mana je gaga tonro itu itu makanya panasai cuma pegang ngata idi makunre maka dan anuku mana muaje ye anuku mana muah butina ye kode fana fura lai tanangnya aga galungnya ya galuna mo betul laketa made mo jok galungmu betul made mo jok galungmu sisan nama tu mak buani yero aga gai tanangnya magane aseta makon sini ye ko fura ni lai daros yero ase maka dai siaga karung aseku dene kaga tawana lakena. Makanya yang terkenal itu uang istri milik istri, orang suami milik masalahnya maki burane Pak ko mapakro ketandingan nama kondeta tadam pengeka perlu panesangke detu na yang manana agaga angkeri pallawa ngetak mancaji apun nata kecuali dengan ridhonya maka deye walaki ya ko mapakro bebas loki masih dekangi loki taruh loki mage bebas tapi iya kok hanya sekedar menjaga harta suami tak jagai bawah tak jagai kecuali kok masih keilak kaita dena marigaga ikoci duina kok seke kira-kira madosa ki karo Ibu madosa ki bace madosa minnau ki asanna minnau ki tata ki madosa ya kong kamakun re male dui nambo anakna tetap madosa kan minnau ki asanna tapi iya kona sabari sekekna na ikoci duina dena marigaga yala sekadar kebutuhan tak pura pimatu malepe tawe napa tu milo dampeng pakoro iya ko pura malepet tawe ajak memang naga lima tasapa mariolo lima na laketa ada pengeka bapakna dan pengeka biasa tu tadi di mu ko dompet mu bapakna cene tu tuyul malai ya malai seke bang katong atoje burane kapa de ko seke ibu di namu mas matin rumah dompet toh na sulape dompet na kenro melo lo na sopo ro dompet na ya ko bansane yero ngodele na laket tak toto tak pale toto tak baca ngi ya si mesiga aja telo doang ngi mate telo doang ngi baraka na ya sita nak biangnya rusipa na majae na sabak deko ja ye kong kalakai maseke majalade biasa maseke to pengalata malangi dali kada pengalaman kada bitta manfakar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fa huwa lahu sadaqah ya tu koi balancang ngi beneta anak ta pembantu tak fasidekah
Jadi namo Pak Bereta ko beneta, Pak Bereta ko anakta fasidekah. Na bicara na fasidekah pada malabo tahu masjidekah pada malabo tu pengalata malangi dalle. Jadi kung kalakai malabo ko benena masempo dalle na itu. Ayo kung kalakai maseke ko benena maseke tu pengalata malangi dalle. Kecuali nari kung kabene fa bersesebok si koca si kongka si kocapu dia nama rigaga ya sekekeng apa itu si ko dia tu maseke ko bene ma pakro modele na capuki betul waju majelis taklim na bawa tasik di musim amaulukeng tas 10-2 mama tega ni waju apa botingan nah jadi capu memang tidak. Kemudian teman-teman bikung karena mesir pungala ta'ala agatosi ampena Abdullah namana nabita kalau Siti Aminah tadi ketaatannya yang diwarisi oleh Rasulullah maka Rasulullah itu super taat lai jami tama suruga tapi biasa boro-boro bitina tatonga sempajang onro aturunan nani asukurukan na lauri puangi ya idi de pagaga jaminat tak tama suruga kodena maseki pengalatala na mega mopo pole ripala wangeta na mo sempajang 5 waktu tak mapettu to betul terutama kobotingnya yaitu kobotingnya pak tak 2 sempajan itu makunre tak terancang ibu sempajang aga aro ni salada sempajang loro si bawah iya terancang set di boting 2 sempajang terancang namu haji kadang pengka namu haji biasa tuh lolong makor modele haji boleh Mekah dia na sempajang nauzubillah tete 10 mobil matu joko di boting dia na paja mapapi 10 Pak Mega gari apalana joka jemput mengantara betul Mega apalana si bantu-bantu tahu tete 10-2 masalawan ni radio ko masigi batuan nama cawe ni loro tingka mo piti mapapi haji terutama ro haji baru tete sedi pura mana ni mas sempajal loro tahu napi tu dasan di botinge angka mobil lain nanti mapapi dia nasal itu dengan tete telu macawe ni capu loroi asra macawe toni tama angka sini wasidape desina paringerang cek ibu tabe ye kongkang gotata pada majelis taklim ye ko deneng kana salai tudanganna mapamulat tamata koro barugai nama cawe ni capu watun na sempajange yero riasange anggota majelis taklim apa raki apa biasa tu tak kalupa tawe kasih sibuk ga mak jemput sibuk ga mapatuda dan lain sebagainya peringerangi deng ngaji fura ni garuma sempajang ya ko makade deva tuma sempajang ya dia tu bawa sempajang dia ngaji iku cawe ni capu sempajang buat tunai ira maka anggota pace iya to si mega ina parengerang tete telu ni macawe ni capu lore asra macawe tama makabi mato tapi lemina kebireng dia ngaji tojo ketuma parola lah jok kena parola haji baru dia na sempajang loro iya mani naring rama kadadena sempajal loro asal macawet tete si tenganan na lesu mani pole maparola napi rapa-rapa wi dia na sempajal loro wi asal macawet to dicapu wi aga nagauku iya kong kato na tipa guru sala ya po na makade fasija mabawa ni aji engka tu kongka na patonga siya po na padahal apo madorangka iyo di engka tu kongka jok ni mas sempajang loro sempajang asra na pasijama padahal bali bola numirbut usalli fardaz zuhri rakaataini kasrang puana kasras iga ngari pa gurin makasrana
Majmu'an ilal asri karena boti. Tabe tadampeng ka bapak dega agama palalongan tabe makasra mapasijama. Ilatnya ada dua. Musafir. Wa idza darabatum fil ard falaysa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan marigagai fasijama bakal makasra kalau memang ilatnya itu musafir 80 kilo ke atas nasa gurut tapapikie. Namo boti tajokai tapi kung mabelay din naman rigage pasijama ikasara to yasangi pasijama dua sempajang ijama se diwattu masampaja loro ki masampaja ngasara ki riwattun na loro ya sejama takdim masampaja loro ki masampaja ngasara ki kawattun na asara ya sejama takhir masampaja maghribi ki masampaja ngissa ki kawattun na maghribi ya sejama takdim masang paja maghribi ki masang paja satoki tapi riwatun na isay napang kakasempatan jamay ya sa jama takir iro ya sama pasijama dua sempaja jama se diwattu makasra diringkas loro patanrakan duan rakamani asra patanrakan duan rakamani jadi kuma pasijama tawe makasra toy teknisnya mapakoy duan rakang loro mabiri selengit tetongi kamu ya si asra duan rakang iya sama pasijama makasra to maghribi pasijama isa pasanganna tapi maghribi dena wadingi kasra apa talun rakami iya kalau ki kasre maghribi tak si rakami tu si tengah jajinna napi rokok mabiri seleni si rakasra tetai talun rakam maghribi tatongi mabiri selengit tato kamu ya ala sisa duan rakang ya sama pasijama makasrato ya rawadingi pasijama ya me loro minasra pasangan na dia wadi beda pasangan loro nasra asra na loro loki padiolo loki padimondri pasangan na maghribi isami loki padiolo loki padimondri pasangan ye subuh tato tungke dia wadi pasangan asra isi bawa maghribi na musirpe dia wading subuh tato tungke apa angkato mapasijama mapamula loro latu subuh na sa cica mani marepo maka kucako marepo pasijama cica ni seminggu dia gaga mapalolong apa ko ye pa ilatnya musafir 80 kilo ke atas waddi mo mapasijama dena kasra tawe mapasijama tetap patanrakang ilatnya bukan musafir tapi masyakkah kesulitan termasuk boti makun reye engkap makada dia nama rigaga na pasijama itu boti makun reye apa kesulitan ye agak kesulitan nama pamula tetek telu subuh leco irupanna patan rupa berdak madepe mapondala maserbu makue maminyak kamana tada korupanna ya mani na selesai ileco tetek asra mani tetek 10 na kawing 2 jam bawa tetek 10 2 tama loro ko isura majenne napa masang paja loro menyusahkan mempengantin wanita maka ketika kondisi seperti itu kalau dia merasa kesulitan masuk waktu zuhur dia nasang paja loro ero makun reye boti makun reye manyak mi bawang ya pamatu wasam paja loro ye kotame wattuna asra eloka pasijamai magai nasaba mamega to boleh lokat terima itu boleh dia nama rigaga masyakka tapi tetap patanrakan loro tetap patanrakan asra hanya berlaku mempelai wanita tidak berlaku untuk pengantar dan penjemput agak tuh si di pak jemput itu si deko agak tetangir sempajan berarti jauh daripada ketaatan terlebih kung karena mesir pengalatala terakhir saya ingin kasih oleh-oleh ya iya rawatun nasionrong Abdullah na amina bapak ibu ya rotajanna nabita angkere watakalena Abdullah na fatamai riwatakalena amina matamputoni siti amina ya terakhir ya dia pernah gena sijang matampu ni siti amina yang saya ingin sampaikan oleh-oleh di sini Bapak Ibu ini menarik apa ero Siti Aminah dalam sejarah wattuna na tampu nabi tak denang kana maripah timanya perasana yene tafake matu Ibu engka pak duangang ifa guru ngangi Siti Aminah ri pangulut tak malaikat Jibril saya dengar langsung ini doa dari guru tak Kiai Haji Abdullah Katu waktu beliau ceramah dia mesangeng waktu itu saya masih sanawiyah
tapi utikang ya roh dia na faja ti waceramang ye ko barakana ye padongan na Siti Aminah wattuna na tampu na bita hawa kada salenga kari Aminah Jibril apa na tampu itu ripujiku makokoe suruh baca pak dongengnya insyaallah pertama de nang kenai rongo makun reye angideng taliwak-liwak de na mangideng ibu oh ibu biasa ki lolonga makun rei agak sana taliwak-liwak ko mangideng namo bau na lakena na cece tu mimaui bakang kero ceritana anggota kena sepura ulolo nggak mangideng koto sora ustaz iya apa namanya menyawana lala nata sesuai ko hurai mimau cemek jadi kuele joka cemek miso robau na jong waktu tanah teman kemakoro modele tai bu nase mangideng nggak iya apa namanya perasa ko hura ka miso bau cemek coba tidak dia tu mau digagas dia magai rumah kunde mangida ya pernah nyawa ya pernah ule matin roy ko karawe ulu bota dia ule matin rumah tanah ko dia pura sapu-sapu ro ulu bota persoalanna dia na bota ulu na lakenna mi bali bola na bota itu repana kira-kira jadi memang kabete itu taliwak-liwak mangideng yang kedua nasa gurta ilawai rumah kun reye fole ri alaungang tidak gugur itu hamilannya itu penjaga keguguran kongko biasa ti matampu dena melo monro ti alaungang makanja ya pakias ya kuat itu rahim yang ketiga malumu mimana apa itu nabi tak menurut sejarah ibu de fagafa nang kemakun rei lolonga mimana fada lomona nabi tak ijajang barasinga bawa Siti Aminah jaji ni nabita aro biasa ni kana talolonga ko belaw makro makunde memana barasinga bawa jaji ni anakna dia gaga jadi makana bawa Siti Aminah acing jaji ni nabita ya beneta apa nade na sulak matana tacalinga ya padorangnya agero makane makane nabi malaikat Jibril baca ye Siti Aminah u'idhuhu bil wahidis samadi min syarri kulli dhi hasadin ibu wekafitu taiba nabaca makun reye waktu nani sangalena munrodara ye kubure masam pajang ye u'idhuhu bil wahidis samadi min syarri kulli dhi hasadin tafalani rubu tafalani depa ulangi ulangi cuma sompana ye pak dongenge cica ulangi saya di panteng jadi pada maleo ulangi pasadanya panteng mereka tabe abang-abang kah u'iduhu bil wahidis samadi min syarri kulli dhi hasadin tafalani tafal ero digagal lana memana aja na tafal ay kafa atau loki mapa guruangi kalau loki mapa guruangi ibu iye padongange namu ulangi we kesiaga deta tau le mafalai tanai bawah ni oki gerek koro google maka doa Siti Aminah mengandung nabi ada muncul itu melemak ni ko roh tafalan ni ko boleh iya koloki papa gurung dia gagaco kanja itu papa gurung na to pandita riolota cenya baca-baca gau kami aga gau kena papa lomo ye iya ko makina dinni ro anak tak meloi memana suruh mobil aken nama depe tafodangi maka ada bapakna macina kak sede memana sama ku makina ding lo kak malai fak bura lomo bapakna tama ko gore cele-celengnya anakmu Abaraloma itu. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.